کافیه، سفره ما خالیه، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. فریاد از این همه بیداد، فریاد فریاد از این همه بیداد، فریاد فریاد از این همه بیداد. زیر خط فقر آیا نان و پنیری خورده ای؟ کودکت را دست خالی پیش دکتر برده ای؟ زیر خط فقر در سرما شبی خوابیده ای؟ دست پینه بسته یک کارگر را دیده ای؟ زیر خط فقر در سطح زباله گشته ای؟ با خجالت و نداری سوی خانه رفته ای؟ زیر خط فقر اینجا صف کشیدن مردمان، زیر خط فقر اینجا صف کشیدن مردمان. هی اضافه می شود جمعیت محتاجنان، هی اضافه می شود جمعیت محتاجنان. زیر خط فقر هر شب یک نفر جان می دهد، زیر خط فقر هر شب یک نفر جان می دهد. زندگی نکبتش را سوت پایان می دهد. سلام. امروز 24 آبان 1403 دقیقاً 2 سال از روزی که با چشمای سالم برای اعتراض به خیابون رفتم و دیگه هیچ وقت اون چشما رو ندیدم میگذره. 2 سال پیش همچین روزی خیلی همون رفتیم توی خیابون برای اعتراض، ولی خیلی همون اون شب برنگشتیم خونه. خیلی همون با چشمای خونین رفتیم بیمارستان. شبای بعدش هم برنگشتیم خونه. همچنان توی بیمارستان بود. خیلی ها بازداشت شدن، خیلی ها کشته شدن. هیچ وقت یادمون نمیره 2 سال پیشو. منم یادم نمیره هیچ وقت چه اتفاقایی افتاد. امروز بعد از 2 سال این ویدیو رو گرفتم که بگم لحظه ای، حتی ثانیه ای از کاری که کردم پشیمون نیستم و اگه 1000 بارم برگردم به عقب بازم این مسیر رو پیش میرم. بازم برای زن زندگی آزادی، برای ایران میرم توی خیابون و اعتراض میکنم و میخوام بگم ما همچنان ادامه داریم. والله پرج خارو پرخمو گل باران، والله پرج خارو پرخمو گل باران. تپرا لم احنا تاسل كواب سركساران، تپرا لم احنا تاسل كواب سركساران. ساتا دساور چرخی زمان، شویدی جور ام ساتا دساور چرخی زمان. کرد کلالا و بی پنایا نالی دگات اسمان، کرد کلالا و بی پنایا نالی دگات. یا آدمی هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده میاد یه دو مدیر کل یه سازمانی میشه، میگیم چون فلانی اینجوریه. حالا مثلا حزب اللهیه، حزب اللهی بدون امتحان باید بیاد بالا، بدون تجربه باید بیاد بالا. میشه یه مسئولیتی رو به کسی سپرد که تجربه به علمشو نداره؟
خیانتی بالاتر از این وجود داره؟ بعضی توقعی بیشانه داشته باشن، هی هر روز عاشق بزنن، حقوق میخوان، چی میخوان؟ اینا اجازه امکانات کشور رو در نظر بگیرید. تو این شرایط هر گونه ایجاد اختلال، خیانت به کشور، خیانت به نظام، خیانت به همه، به شهداست. بودجه کشور محدود، امکانات کشور محدوده و هر کس بر خدا توکل کنه انشالله خدا هم کفایت میکنه. Bien, c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve aujourd'hui sur le site de l'ambassade de France à Damas, au pied du drapeau qui a été hissé il y a quelques semaines. 13 کانون سالوگرا کشتن قاسم سلیمانیه. مروف دکاره بیجه و قاسم سلیمانی پشتی ریبری خواه. کسی هری خاین و سجداره. گودوان چند ست سال مداویده لإیران جیایه. اف کس برپرسی اسراف کرنا به هزاران میلیارد سرمایه ایرانو قرار کرنا به رحمه گلین حریمی بود. لگوری نوچگهانیا جوانان لگلک جهان ده سالوگرا کوچا داوی یا قاسم سلیمانی ده به بومبه دستان آنگو شوتاندنه ایرشی وینو پلاکارتین وی یا لکولانی کرنه. قاسم سلیمانی وک فرمانده سپای قدسی برپرسی برفره کرنا هجمونیا شیعه یا ایرانی لحرما روشالات ناوین بو. قاسم سلیمانی ده هیاما جیانا خوده گلک جاران رولک سرکه جبو رژیم ده دست پیکرنا خواپیشاندان نوخویده لیستیه او دستینوی بخونه به هزاران خلق بیگناه لإیران دمایه. قاسم سلیمانی ده 3 چلیا 2020 ده لعراق ده ایریشک اسمانی آمریکای ده هات کشتن. لێرە دا ئەوەی کە بەنێوبەرەی مەقاومە بوو بە فەتحی شام یا بە ئازادکردنی سووریە لە چنگ دەسەڵاتی بەعسی بەشار ئەسەد بەرەی مقاومە عەمەڵەن لە باری عەمەلی و مەیدانیوە تووشی شکستێک بوو کە خۆگرتنەوەی زۆر مەحاڵە. ئەحمەد ئەلشەراع سەرۆکی دەسەڵاتی ئینتقالی سووریا ڕۆژی هەینی 5 ژانوار لە دیمەشق لەگەڵ ژان نوێل باڕۆت وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا و ئەنالینا بایرۆبۆک وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا دیداری کرد. لەم دیدارەدا ئەحمەد ئەلشەراع بەهۆی بیر و باوەڕی ئاینیەوە تەوقە لەگەڵ ژنان ناکات بەڵکو سڵاو لە خات و ئەنالینا بایرۆبۆک دەکات. دەبێت چاوەڕێ بکەین و بزانین چ گۆڕانکاریەک لە سووریا ڕوودەدات. پێدەچێت ئەڵمانیا بە پلەی یەکەم حەزی لە یارمەتیدانی 1 ملیۆن سووری بێت کە خۆبەخشانە لە ئەڵمانیا بگەڕێنەوە بۆ سووریا لە زووترین کاتدا. گۆری میدیایە کۆلبەر نیوز di sala 2024 de pastarên rejîma Îranê zêdetir ji 345 Kurd, 22 ji wan zarok, binî 18 salî, bi tometa kolberî kuştin û birîndarkirin. Ev rêje ji sala 2023yan 15 li sed zêdetir e. Sînorvanên rejîma Îranê bi tometa kolberî herîkîn 59 Kurd qetil kirin û zêdetirî 276 Kurd jî birîndar kirin. Ev jî tevî vê yekê ye ku kolber ne çekdarin û tenê ji bo jiyana xwe di nava şert û mercên aboriyên wiha de neçarin
گو کارێکی وها بکن. هەگەر ڕەوشە کوردان ئابووری گونجاو بوویە و مافên wan ên civakî siyasî bihatana naskirin qet nediçûn kolberiyê. نەحبەندان راپۆرتێک سەبارەت بە گرتن و وندبوونی زانیاری لەسەر چارەنووسی بێهزاد سانچۆلی مقەدەم. سەرەرایەوەی 15 ڕۆژ بەسەر دەست بەسەرکردنی بێهزاد سانچۆلی مقەدەم هاوڵاتی بەلوچی خەڵکی زابۆڵ و دانیشتووی زاهیدان تێدەپەڕێت بەڵام هیچ زانیاریەک لەسەر چارەنووسی ناوبرا و لە بەردەستدا نییە. جەوان ڕوت دەستگیرکردنی توندوتێژی 7 هاوڵاتی کە منداڵێکیان هەیە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە. 7 هاوڵاتی کوردی خەڵکی شاری جەوان ڕوت کە لە نێوانیاندا هەرزەکارێکی تەمەن 17 ساڵ لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بە کەڵک وەرگرتن لە توندوتیژی تون دەست بەسەر کران. ناسنامەی دەست بەسەرکراوان بە ناوەکانی ئومید خاکی، سلێمان نەقدی، یاسین محمودی، مختار بابەجانی و یاسین ڕەمەزانی، کەیحەنوڵڵا مرادی و منداڵێک بە ناوی محەممەد محمودی پشتڕاستکراوەتەوە. چی لە جانتای ئەو دیپلۆماتکارە ئێرانیەکان لە بەیروت بوون؟ لە کاتێکدا خەڵکی ئێران خەبات دەکەن بۆ کڕینی خۆراکیان کارەبای جێگیر، ئایەتوڵا گەندەڵەکان کیسە میلیۆنان دۆلار کاش بۆ حیزبوڵای لوبنان دەنێرن. وەزارەتی دەرەوەی لوبنان یادداشتێکی ڕوونکردنەوەی نووسراوی لە بەڵێوسخانەی ئێرانەوە سەبارەت بە ناوەڕۆکی ئەو دوو جانتایە دیپلۆماسیە پێگەیشت. ڕوونی کردەوە کە جانتاکان پارەیان تێدایە کە تەنیا مەبەستیان لەی دابینکردنی تێچووی ئۆپراسیۆنە بۆ بەکارهێنانی بەڵێوسخانەکە بووە. ئایا گویان لە حواڵێکی بانکی، کارتێکی بانکی یان چەک بووە؟ پێیان وایە کێ گێل دەکەن؟